doon sa ano niya. Wala akong... Wasiwas dalat sa nganing olibo. Masikan huli sakda. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Osana, Osana, kakatas-katas. Manalangin tamo, O Diyos ay igpami, kang Yesus ay anak mo, pepakit mo, ing dalan painturo king tagumpe, yapin ing dalan ning malugod a pamanyuyu, at ing kusang loob magsakripisyo, para king tapat, alang pamag-alinlangan alugod. Ibiyemo kaya kami, ing pamiisip at panlalawen ng Yesus, ban, mabiyasa keng sumuyong kayabena, at lugod ay maninayang bayad. At kapamilatanan iti maging matagumpe kesa ng kayabena, ya aginu manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamasang ibat king libro ning propeta Isaías. Tiro na ko ning Ginong Diyos nung nano ing sukat kong sabiyan, bang apasiknan kula reng mibabayatnan. Diri na kong sikanan balang abak, bang pakrandaman itang ituruna kanako. Diri na nakong pamanalastas ning Ginoo, at eko linaban o ginulot keya. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Eko la inambanganan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot, ingin sultura, enako ananano balang. Uling ingginong Diyos, ya ingkanako babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, bang api batakula. Balo ko, king eko milako dangalan. Ing amano ning Ginoo,
Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, makyabeta mo po karingkoro. Ding sablang menakit kako, kalyan dako. Pipiling doring buntok da, at pituya-tuya rako. Ngarang sasabi, ingginuyang kekang penaligan. Bakit ngeni, nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit naka sasagipan? Padulot ng dako ring aso, kukubkuban dako ring marok at tao. Gamat ko, bisbos dala, pati na ring bitis ko. Kanakong butol, kakulang abilang. Karelang pinakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karela yang pisugalan. Kasana lalawot ka na ko, o Ginoo, datang nakangagad, o talapagligtas ko. Isalita ke ang lagyo mo, karingkakong kapatad, at ikakong purian, king karelang kapulungan. Ikong makitakot king Ginoo, purian niye, ikong sablang lahi ng Jacob, parangalan niye. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at tsukeya ing pangad Diyos, makanyan man napinilit ing makipante king Diyos. Bagkus, linubas de ing kayang sarili ing sablang kamalan, may kiwangis siya karing tao, at kingwana ingaske ning metong nga alipan. At king pamakiwangis na karing tao, migpakumabayang maygit karing sabla, at meging mapapintuya ang gaking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nita, ing Diyos naman, pepaygit neng emunano, at dininaneng lagyong mimigit karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang si cloud ding sabla, ding karin banwa, ding ketiking yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat ng ipasyag king Heso Kristo ya ing Ginoo, king ikaligaya ning Diyos igpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ing mayap a balita.
Jesus bis kaman Diyos iya, pekababa sarili na, meging misto yang alipan, kadyosan ke yang libasan. Inyape tatas ne bilining Diyos dininan, lagyu migit king sanupaman, at ring sabla ketiyatu at lalampa yang puryanda. Igayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus, ligayat kapuryan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing pamaylasa ning ginutamong Yesu Kristo agpang kang San Marcos. Adwa namong Aldo, at piyestana na ning Paskwa, at ning tinape alang lebadura. Ding pamuntok daring saserdote, at ding eskriba, maninton lang paralan, banlihim ding aparakap, at apapate i Jesus, ngara. Dadarang taliti, Doning pesta, magkang magulula rin tao. At yu kanita ka rin Betanya i Jesus, king balenang Simon a leproswan. Kabang mamangan niya, binatang niya ing metong a babaeng magdalang metong a alabastrong lulanan, mitmong mal a pabanglo. Dali selaro ay bat king tanaman anardo. Biglat ne ing alabastrong lulanan at tigtog na ing pabanglo king buntok ng Jesus. Mimwala ring mapila na yatyo ka rin at ngarang misabi-sabi. sinayang namuing pabanglo, nung pisalin na yan, mi kabliyang maykit at lungkala na denaryo, at ding ayablina, malyari nung aipye, karing pakakalulo. At migsalita lang eustuking babae, dapot nga ng Jesus karela. Paburenye, o pakyalamanye, mayap inggewa na kanako. Maralas akakayabe yula ring pakakalulu, at arap tanan yulang mayap nanumang oras sa buriyo. Dapot, yuko malyaring akayabe, kabang kaba. De pataniting babae ingagyuna, paman kiskusanan akong pabanglo, ban sadyane ing katawan ko, para king pangakutkut ko. Tandanan nyo iti, karinya mi panaraling maya pabalitang mabanggit mo naman ing depatanan iting babae bilang kapigaganakan kaya. Kay bat nanita, Judas Iscariote, ing metong karing 12, mintaya karing pamuntok ding saserdote, baneng ipanganyaya i Jesus. Tutulang metula inyang damdaman dayti, at pengakwanan ding dinan sa lapi. Manibat kanita, meninton neng paralan ni Judas, ban apanganyaya ni i Jesus. King mumuna ng aldoning piyesta, ning tinape alang lebadura, aldoning pamakamate biserong tupa para king Paskwa. Kitnande Jesus ding alagad. No ka rin mo buring isa jami, ingapunan para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa karingkeyang alagad, kambe na niting panabilin. Munta ko king syudad, sa lubungan na kayo karin, ning meto nga taong magdalang bangang danum, tukyan ye king baleng sa langyana, at sabyan nyo king makibale, pakutang na ning maestro. Nuya ka rin ning kwarto, pipanganan mi, ring kanakong alagad, king apuna ning Paskwa.
At kaybat iturune kaya kayo ing malwalas a kwarto king babo, makaayos siya at kumpleto gamit. Karinyo sadya ing apunan tamo. Meko laring alagad at mintala king syudad. At ikit da ing sablang lerawa ng Jesus karela. At si Jara ing apunan naning Paskwa. Inyang bengina, binatangay Jesus, kaya benala ring labingadwang alagad. At kabang mamangan la, nga nang migsalita. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo. Ing metong kaya kayong kayabe akong mamangan, pagtaksila na ako. Melongkot ya ing metong at metong karela at kitnande. Ako? Mekibat yay Jesus. Metong ya kaya kayong labingadwa, at kayabe kemang titil-til tinape king silyo. Mateya ing anak ning tao, agpang king misulat, dapat makalunos siya itang taong magtaksil kaya, mayap pa para kaya, ing ene sana mibayit. Kabang mamangan la, hinangwayang tinape i Jesus. Pe pasalamat ya king Diyos. Pe miraso ne ing tinape at binyene karingkeyang alagad nga na. Tanggapan iti, itiyeng ka na akong katawan. Kay bat na nita, kinwane ing kopa at pe pasalamat ya king Diyos. Binyene ing kopa karela at minumlangan. Sinabi ng Jesus karela, Itiyeng ka na akong daya, ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakal at tao. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, naku pa si bayong minum kaniting alak, ang gaking aldo ay numan ko ing bayong alak, king kayaryanan ning Diyos. at kay batdeng kinta ing metong adalit, mintalaking bundok na ning olibo, nga ng Jesus karela. Ikayungan, painggulutan yu ko, uling itiya ing sasabyan ning kasulatan, patenke ing pastul at misalbag laring tupa. Dapot, kay bat kung sinubling mebye, muna akong magbalik kaya kayo, karin Galilea. Nga ng Pedro kaya, Painggulutan da ka man ding sabla, ako era ka painggulutan. nga ng Jesus kaya, Pakatandanan mo ni Pedro, ngeni muring benging iti, makatatlo mo kul ilingad, bayo at tulawok, makatadwaing tatyo. matimid ng sinabing Pedro, Era kay lingad, agyang mi sandako paten kayabe mo. makanyan ngan ing sinabi rakeya, miras laking lugal ayaw sandang Getsemani, nga ng Jesus karingkeyang alagad, Lukluk ko paken, kapang manalangin ko. dapot tiki nala ri Pedro, Santiago at Juan, at migmulayang may balisa at migkasakita pilubluban. Sinabi na karela, Sa skupyaing ka na kong salo, uling mabayat ining panamdaman ko. Malakwan ko pamuken at magbante kayo. sinulong ya panditak, at sakaya may nalangin makasakab king gabon. King esa daratanging oras ning kasakita na, nga na. Igpa, o igpa, ing sabla arapat mo. Idayo me kakoy ining kasakitan na iti. Dapot, aliwain ka na kong kaboryan, no naing kaya kang kaboryan, yang mi pamintuan. Kay bat na nita, migbalik ya at disna na lang matudtud, dingatlong alagad, nga na kang Pedro. Simon, matudtud ka. Mo arapat, inga ka matudtud metong mumang oras. Magpuyat kayo Nga na karela, at manalangin. Ban kanita na kayo, daigan ning tukso. Ing espiritu makasadyaya,
dapoting laman may naya. Pasibayo na lang likwan at menalangin niya. At inulit na ing kayadwana na. Beli ka na rin alagad na at disnana na lang namang matudtud. Uling pilit lang mipipiyak ding matara. Era balo nung nanong sabyanda keya. King katlong pa magbalik na, sinabi na Karela. Ang gangeni, matudtud ko pamurin at magpainawa. Tikdo na kayo, di natang naing oras. Inganak ning tao, miya bienenge ni karinggamat daring makasalanan. Tikdo na kayo at tara na, oy ni naing magtaksil ka na ako. Magsalita ya pa'y Jesus, inyang ihudas, ing metong karing 12, di natangya. Kaya benoring dakal la taong magdalang espada at palu-palo. Deti tubod lang ibat king pamuntok daring saserdote, karing ekskribas, at karing makatwaning balen. Minyeyang senya sing taksil Karela. Itang uman ko, yaingke kayong kailangan. Dakpan niye at ituki. Dapot banten yang miyamasamas. Karas ng Judas, agad ning lepitan i Jesus ngana. Maestro, At tinumani. Inya de kapanday Jesus, at tela nandeng matalik. Ing metong kareta nga tsukarin, begot ning espada na, at tebak na ingipos ning mata sa saserdote, at atig pas ne balugbog, at nga ng Jesus Karela. Tulisan kuware. Kailangan pawari, ing datang kayong paka-espada at paka-palu-palu, bandak panyo ko. Aldo, tuturo ko king templo, at atyo kayo naman ka rin, pero eyo ko dikpan. Dapot, kailangan ping matupad, ing sasabyan da ring kasulatan. Likwan dering alagad na at tinakaslangan, at tikyanen ing metong abayin taong makabalabal mong linen. Dekapan dyan naman, dapot may kakalabyos ya at milay yang lubas. May lakwan niya king gamat da ing balabal na. At delare Jesus king balening mata sa saserdote. Karinla makatipon ding sablang pamuntok ding saserdote, ding makatwaning balen at ding eskriba. Tikyaneng Pedro'y Jesus, dapot makarayong bagya. Tinaglos siya ang gaking patyo ning balening matas a saserdote. Dinuklok ya ka rin ni Pedro, lelening dapog at migsalab yang kayabera ding gwardya. Pilit lang manintun ebidensya ring pamuntok da ring saserdote ating kabilugan na Sanhedrin laban kang Jesus bareng apapate. Dapot alalang ikit na numan, dakalang saksi ring memingawang patutulaban keya, dapot miyag pangagpang ingkarelang deklarasyon. Ating mapila na saksi laban keya, at ngarang migsalitang kalaraman. Dimdam ning siyalab nasakad ke itinitemplong gewang tao, at kilob dering atlong aldo, mitalakad kong aliwa, eragawa ing tao. Makanyan man, murin miyag pangagpang ingkarelang patuto. Tinalakad yung matas a saserdote king arapan ning kapulungan, at kitnane i Jesus. Nano nga sabi mo, king bilintang dakeka, bakit ka makibat? Bitasang may kibat Jesus, may natiliyang alang bulad, nga nang kinutang pasibayo ning mata sa saserdote. Ika ing Kristo, ing anak ning Diyos. Nga nang may kibat Jesus, Ako piniya, at ikayo, akit ye ing anak ning tao ang makalukluk, king danen ng wanan ning mayupaya. Akit yeng daratang kayabe daring biga banwa. ginabak ning mata sa saserdote, ing sarili ng imalan, nga na, Nanantalapin ring saksi,
ikayo mismo, dindamyo ing kalapastanganan na, King Diyos, nano ing desisyon nyo, At ding mapilan, piglurande, tikpande lupa at penumbok. Ulan mo na mo, nung ninuing menumbok ka, Ngarang sinabi kaya at penampaling dering gwardya. At yu palalami Pedro, King Pacho, inyang dinatangya ing metong karing ipos ning matas a saserdote. Panakit ning babaeng itakang Pedro, ang magsalab king dapog, linawen ning marat na, ikaman. nga nakang Pedro. Kaya na kang Jesus at tubong Nazaret. Dapot, pepayalya ng Pedro iti. Eko balo, ni eko waintin dyan, ing buri mong sabyan. Nga nang may kibat. At mintaya king pasilyong palwal king pasbol, banda king pasbol dalan, at tinulaw kiyang tatyo. Ikit na ne naman ning ipos a babayi, ing sinabi na karetang atyukarin. Ing taong iti, metong yakarelo. Dapot, pepayalya na namang Pedro iti. Kalabas ning mapila na penandit, ding tao at yung karin, sinabi na naman kang Pedro. Talagang metong kakarelo, huling tao ka namang Galileo. Sinong payay Pedro? Talagang kaya kilala yung taong yan. Kanita neman tinulaw kadwa ing manok. At aga na ka ng Pedro ing sinabi ng Jesus kaya, ilingad mo kung makatatlong ulit, bayo yung makatadwang tulaw in tatyo, at menangis siya. Kabukasan, aba kamaranon, may pulong laring pamuntok ding saserdote, ding makatwaning balen at ding eskriba, at ing kabilugan a Sanhedrin. Pepagapos de Jesus at delare kang Pilato. Ikapin ing ari daring udyo, Nga nang kinutangke ang Pilato. Ika mismo sa sabyan mo. Nga na namang may kibat Jesus. Dakal ing sumbong ay narapda ring pamuntok ding saserdote laban kang Jesus. Inyakit naneng pasibayong Pilato. alakang ipakibat karela, lawan mo. Tutulang dakala susumbong laban keko. Dapot bitasang may kibat Jesus. Inya may nga pamulalay Pilato. Balang daratang yung piyesta ning Paskwa, Pilato bibubulos siyang metong apreso, ninumang adwan ding tao. Makasukol ya kanita ing metong alalaking awsandang Barabas. Kaya bere ding aliwang rebelding may kamate tao king milabas a revolusyon. Linapit laring tao at inawad da kang Pilato, king daptan na ing sadya ng pamibulos metong apreso, kitang nakarela. Buriyeng ibulos ko ing ari daring udyo. Malino ng pabalong Pilato, hinding pamuntok daling saserdote, inarapde kaya Jesus, pauli na ning dirya. Dapat ding pamuntok daling saserdote, sitsutan dalaring tao, banadwanda, king ibarabas yang ipabulos na, nga ng Pilato. Nung makanyan, nano ing daptan ko kaniting awsan yung ari daring udyo. Ipakuyak ing krus. Ngarang kinulisak ding dakal la tao. Bakit? Nanong pamikasalang depat na? Nga ng kinutang Pilato, lalurang pekasi kaning kulisak. Ipakuyak ing krus. King kapag nasanang apamatulanong Pilato ring tao, pepabulos ni Ibarabas. Pepabarog ning latiko i Jesus at kaybat binyene karela ban ipakure king krus. Delare ring sundalos Jesus king Pacho kilub ning pretorio ing palasyong tuknanga ning gobernador. At inaus dala ring aberang sundalos. Bela balan de Jesus, king metong amalutong imalan, ginawa ng koronang suksok at pinutong de keya. Pisunusunureng sa saludwan ngara. Lydia, ing ari daring hudyo.
Pemokpok de buntok king kapirasong timbo, piglurande, siniklawd la arapana, at pisunusunureng pupugayan. Kay bat deng gewang pikalyan, likas de keya ing pepasulod ng malutong imalan, at sinulod deng pasibayo keya ing sarili ng imalan. Kay bat linwalde banipako king krus. Ating metong nga lalaking lalabas, iba't king baryo, pinilit dering sundalos, ban papusan keya ing krus ng Jesus. Simon ing Lagyuna, Tauya Sirene, Tatare di Alejandro at Rufo, at Delare Jesus, king lugal ayaw sandang Golgota, ing kabalduga na lugal ning bungo. Tininan deng alak at semutanan mira, dapot na ininom. Pinakure king krus at pirakera-kera ding sundalos ing keyang imalan. Mi pagsapalaran la, ban abalura, nung isa nung dake ing mangain tulid, king balang metong. Alas 9 na ning abak, anyang ipakure king krus. Sinulat de babo ning krus ing dalum laban keya. Ing ari ring Hudyo. Kayag na lang mi pa kong Jesus di nga duang tulisan. Ing metong king banda ng wanan at ing metong king banda ng kaili. Makanyan yang metupad ing sasabyaning kasulatan. Binilang de karing kriminal. Piglibak de ring lalabas at pipiling-piling doring buntok da ngara. Aha! Ika ing makalasak king templo, at italakad me, kilog ding at nung aldo, iligtas mong yen ing sarili mo, kuldas ka king krus. Tuyar-tuyarya naman ding pamuntok ding saserdote at ding eskriba. Ngara king metong at metong. Liligtas na la ring aliwa, dapot naaligtas ing sarili na. Paburenyeng kuldas ngen, king krus ning Kristo, ing ari ning Israel. Nung akit miyang kuldas, maniwala kekeya. Liba kan dyan naman ding tulisan ang makapako mingat bakeya. At mera lumdom king mabilog alabwad, manibat king kaugtuang aldo hanggang alas 3 ning gat panapon. Inyang alas 3 na kinulisak ya Jesus nga na. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdam dering mapila na tao nga tsukarin, ngara. Lawan yu, ausane Elias. Milaiya ing metong karela, sinosone ng aslam ing metong ay espongha, at tinali ne king punta ning metong atimbo. Ban pasipsip ne kang Jesus, at nga nang sinabi, Lawanta mo, nung tipayapin ni Elias, baneng ikuldas. at kinulisak yang masikan Jesus, at me patadya inawa. Si Cloud Tapo. Talakad Tapo. Megabakya ing tabing ning templo, manibat babo ang galalam. Panakit na ning kapitan ding sundalos, ang makatalakad tulid ning krus, nung makanano yang me pataday naway Jesus, sinabi na, Tunay pining taong iti, anak nening Diyos. ating mapila na babae amagumasid king marayo,
Kaya Bea Careti i Maria Magdalena, i Salome, at i Mariang Imara de Santiago, anak ng Jose, Deti, Tikyande, at siwan ni Jesus. Inya nga tiyuk Galilea. At atilo naman ka rin di nga liwa pang babay, at inukikeya king Jerusalem. Inyang mabibengi na, di natangyay Jose at tao Arimatea. Metong yang gagalangan ang miyembro ning Sanhedrin, amanaya king panyatang ning kayaryan ning Diyos. Uling aldo na kanita ning pamagsadya, nga nawari, aldo, bayo ing Sabath. Migma si kanyang lub, may kikit kang Pilato, at peki sabi ni Keya, ing bangke ng Jesus. Mi pamulalay Pilato, inyang damdamanang mete ni Jesus. Pepayaos ning Pilato, ing kapitan at kitang na Keya, nung mete na mepin Jesus. Inyang sinabi ning kapitan, ing mete nepin Jesus, tinulot ning Pilato, ing bangke kang Jose, at sinaliyang telang linen ni Jose para pamalot king bangke. Inyang akuldas na ni ing bangke, binalot ni king telang, abinili ni king metong akutkutan, alinukib king bato. Kay bat na nita, peparulang ni ing maragula bato, king pasbol ning kutkutan. Magumasidla ri Maria Magdalena, at i Mariang ima ng Jose, at ikit de ing lugal anong nuya mikot-kot Jesus. Loklok tapo at makiramdam king homilya. Ing binasa tamo pong makabang ebanghelyo, yapin po ing sandang the entry to Jerusalem of the Lord Jesus. Agpangkang San Mateo, nandin keng ebanghelyo, king covered court. Inya kanong linob ya king Jerusalem Jesus. Inyang liba ng Jesus ing passion and death na linob ya makasake king metong abiserong asno. Nung ikit po nandin tang larawan kaya tang stage tamo makasakayang biserong asno. King Jerusalem ding asno. Ilareng sandang 4 months animal. Animal la kanong pangkalulu reng asno. Nung ring asno, animal lang pangkalulu, din namang kanong kabayo, ilaring sandang rich man's animal. Animal lang pangmakwalta. Eya, 4 months animal kanoingas, no? Noon 4 months ride. Yan naman kanoingas, no? Sa kenyang pangkalulu. Eya, animal pangkalulu. Sa kenyang pangkalulu. Yang sasakyan dareng pakakalulu, ingas, no? Ingas no kanita, yang mawariing 3-wheeler ngeni. Ingas no kanita, yang mawari ing padyak ngeni. On the other hand, ing kanong kabayo, yan naman ing rich man's ride. Ing kabayo ang pongkaro, o itangaw sandang karwahi, o chariots. Keng English, oren reng saken pang makwalta. Deng sasaken dareng mga kwalta. Deng kabayo kanita, ila naman mawari deng Fortuner ngeni. Deng kabayo kanita, ila naman mawari reng mga ragula saken, reng saken pang VIP ngeni. Nga ng San Mateo, pinili ng Jesus, ing lungob yaking Jerusalem, mas makasakeking asno. Buri nang sabyan, pinili ng lungob yaking Jerusalem, Jesus, king panig daring pakakalulu. Ing
pamaglob na kano king Jerusalem, metong yang simbolo ning pamagpanig ng Jesus karing pakakalulu. Inya ining aring wawagay wayan tamong palaspas ngeni, iya pala ing ari daring maluka, ang hari ng mga Dukha, the Jesus whom we are claiming as our King today on this Palm Sunday is the King of the poor, is the King for the poor. Jesus kanu is a poor man among the poor. Of course, dengamanwan kung kalulu apagaryan ng Jesus are those whose wealth is God. Kalulu are those whose wealth is God. Deng amanwan kung kalulu apagaryanan ng Diyos, ilapin detang ing pibandyan da yapin mo kabud ingapong Ginu. Kalulu aliwaret ang alang pibandyan, just as we normally know. Alakapin sa kanong pibandyan, pero nung ing puso mumit mo namang kapag nasan king pibandyan at upaya naniting yatu, you do not belong kanu kareng poor. King pamagnasa mo, king inggit mo, king imbut mo, king nanumang atin, daring aliwa, anti na ka naman kanong makibahagi, mapapanig, kareng ating pibandyan at upaya niting yatu. Ing kanong kalulu, agpangking Ginong Yesus, agpangking kabalduga ng Yesus, ilapin detang sakim. At biyasang tatabili king pibandyan at upaya ning yato. Kalulu retang ating pibandyan, pwede, ating upaya, pwede, pero biyasa lang tabili kaniti. Kalulu, ilapin kanuretang pasalamatan da, paulagahan da, ing pibandyanan niting yato, na miras karela, bilang grasya na ni nga pong Ginoo, na dapat idake, at dapat sarilinan. Kaya mo kano ingbiye kalulu, agpangking nga pong Ginoo, eya lupang masanting, eya lupang attractive, eya lupang kaya kitakit, mas attractive ya, mas lupa yung masanting, mas lupa yung kaya kitakit biye ating pibandyan. Pero ining attractive, ining kaya kitakit yang pipilinan tamong ngeni. Itamong makisan metong kang Jesus ang makasakeking krus. Buri nang sabihan, nung pipilinan tayo Jesus ang makasakeking asno, buri nang sabihan, pipilinan tamo kanu ing simpli at kalulong biye, agpangking kabalduganan ni nga pong Ginoo. Buri nang sabihan, nung pipilinan tayo Jesus, linob king Jerusalem, makasakeking asno, pipilinan tamo ining simplit kalulong biye, agpangking parala ning Ginoo. Agpangking paglalawe ni nga pong Ginoo. Pipilinan tamo ining klasing biye. Asi simbolo ning pamanyakena king asno, ling, para kaya katamo, o ining gustong dalan, ban maging tune, tao. Siya ang haring sasamahan natin ngayon, papasok sa Jerusalem, ang mundo ng yaman at kapangyarihan. Dalan niya at dalan natin ang tunay na yaman, ang Diyos na nagmamahal. Dalan niya at dalan natin ang tunay na kapangyarihan, ang pagpapahalaga sa bawat tao, sa bawat nilalang ng Diyos sa mundo. Dimdam yun naman nandin kang San Mateo, King Covered Court. Ingas nung second na, yaman kaya, ingas nung second na, indam niya mo. Jesus pala, ariya ka nung mapanandam. Jesus pala, ari dereng paparam. Neng magligtas siya kaning nga pong Ginoo, neng mamiyaya ka nung grasya nga pong Ginoo, nasa sarili na niti, nagagawan iyang dili, palagi manamdamya, nino kayang gawa kanite,
king pamamia kong grasya. Nino kayang gawa kanite, king pamagligtas ko. Andamane ing tao. Pwede da kang andaman, bang kanita? Ibiyeme ing ka na kong grasya karing tao. Pwede da kang andaman, bang kanita? Ibiyeme ing magligtas ko karing tao. Andamane ing ninuman. Na ing pibandyana. Yamo ing apong ginukabod. At nano ing sintinga na niti, hamak man at walang silbi ang asno, hamak man at walang silbi ang tao, hamak man at walang sinabi ang kalulu, sa Diyos ay may silbi pa rin. Nothing human is insignificant to the Almighty, even being a donkey, even being a sinful human, even being a poor, lahat ay kanyang napapabuti. Andaman ang ngenining ginu, na maning buritang param kaya, at gamitan na itiban idalana, king balang metong ing magligtas ng lugod. Param mekano ing gamat mo, ulwano ring masakit. Param mekano ing bitis mo, panintunano ring malilili. Param mekano ing puso mo, patawaran o ring mi kasala. In short, kanu, ing panintunana, ke katamo ning are. Admirer. Nune, kapartner. Ing kanung panintunana, ke katamo ning are. Cheerer. Tagawagayway palaspas. Nune, companion. Karamay sa mga paspas, dadamay sa mga hampas. Symbolical yaining pamanugay. Tamong linob kaya ngeniking pisamban. Burinang sabyan. Etamo admirer. Etamo cheerer. Nune, partner mo kami. Kadamay mo kami. Iting saya tamo king pamanyalubong. Iting saya tamo king pamanuki. Metong ngayong burinang sabyan ngeni. Paparam tala kaya, ding malaas notang sarili. Paparam tala kaya, ding maluka tamong sarili. The entry to Jerusalem is an entry to suffering. Masakit yaping luban kanuing yato, ning pibandyan, at upaya bilang metong akalulu. Pero masakit siya man iti, eta naman kanu marap magdili-dili. Kaya betaya ing manandam ke katamu. Ing gagamit ke katamu. Ing sasak ke katamu. At potang papagamit ka kaya. Potang paparaming sarili mo kaya. Kanita ka kanu. Maging donkey. Hamak man at walang sinabi, sa Diyos ay may silbi pa rin. Because nothing human is insignificant to the Almighty. Lahat ay kanyang napapabuti. Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banuat yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banalaya espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon mengamate. Sasalpantaya ko king banalaya espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang biyering mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin tangen ni king Ginu, ing aking kayang pasabing lugod, pinupos ne ing dalan at linigtas na katamo kapamilatan ning kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Nga tamo ngening manalangin, Ginu pakayapan me ing kekang balayan. Ginu pakayapan me ingke kang balayan.
Jesus, kapamila taning pamangan at inuman ning Eukaristiya, tukyan mo kami king dala ning biye, maging sika ng dakas at tula, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu pakayapan me ingkekang balayan. Jesus, kapamila taning kekang pamaylasa, king mula ning Getsemani, saupan mo ring sablang mamamate, king oras ning karelang kaligaligan, at ipagkalog mo karing ega na gana, ing tetagan tupad, king kaburyaning igpa, lalo na potang iti binang masakit, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu pakayapan me ingkekang balayan. Jesus, kapamila taning kekang makatuliran a pangarakap at pangayatol, ganakan mo ring makasukol, paulining karelang kayatulan, o pangayatol, kapamila taning marok kaukum, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu pakayapan me ingkekang balayan. Jesus, apigtaksilan at pepaimburusan, dingkekang kakaluguran. Maging malapit ka sa karing sablang malungkot, pagkaluban mong kagiwan, makikakaluguran dingkekang kapatad, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginu pakayapan me ingkekang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan dari Sardas at Luz. Email at Clifford Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa, Kate at Ram, Villa, Anthony Chase, Jason and Myla, Kian, Marisa, Elizabeth, Carol, Mel, Lori, Generosa, Rebecca, George at Telma, Fred and Jenny, Abet and Remy, Cheryl, Tony and Zenny, Rowena at ding Sumba Friends of St. Jude Cambeda, ding kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan na ring mag-birthday, Ilori at Sebastian at Isabella. Ipagkalam na sana ng Diyos ang kapag nasandang safe travel, di Rolly at Eder, Rowelyn, Ann at RJ. At ipagkalam na sana yung special intention dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dikat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Camille Angelica, Daryl, Benedict Gerald, Katrina Camille, Micaela Vern, Patricia, Romel at Lori, at Nicasio and family. Ipagkalam na sana ng Diyos ang kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di Benita, Remigio, Narciso, Melissa, Mari, Conroni, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Rowena, Carissa, Brigida, Carmen, Nida, Manolita, Marita, Redentor, Pilipina, at Joey. Pagkalam na sa ing pamanantabet protection ng Banalay Espiritu king pamilya dari Ani, Antonio at Josepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Eusebio at Norma at Andrea at Yulino, sana king kayariana, ring kaladwa dari Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto Paz, Jose Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria Waltor, Chernan, Lionel Wilma, Oscar Oliva, Honorato Daisy, Cecilia Cesar, Kenneth Tristan, Estrella, Richard, Jules, Eloy Senior, Purita Agaton, Consolacion, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lai, Mariano, Miguel Victor, Maika Eliza, Josephine, Grace, Joy, Eda, Emerson, Violeta, Rosette, Gracia, Marvin, Gloria, Remedios, Narciso, Milagros, Alejandro, Benedicto at Eliseo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingkekang balayan. Ngani po, adwan tawing sarili ng kapagnasan. Ginoong Jesus, bustan mo sanang ingagos na ningke kang kapatawaran at biye, kuldas karimbalang sabla, at idala na sa ke kami ingalang kupas mong tulat ligaya, king kayarian mong alang kayang ganan. Amen.
talakad tapo. Manalangin kayo kapatad ban ing kakatangdaon, matanggap ya arapaning Diyos igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo, iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang gawan na kesanang kalugod-lugod keka ning pamaylas at kamatayan ng Jesus, abugtong mong anak, magdili-dili, ala kaming akarapat, dapat akamtan na sana para kaya kami niting ganap a sakripisyo, ing lugod mo at pakalulu. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya kantimori, iyat nayo ring pusuyo. makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu, adios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos kingalanang gat lubuz mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo akya kaming ginubistaman alayang kasalanan inamin na ing kasalanan mi bistaman malinis ya tinggap na ing kamatayan ban ikabos na kami. King kapamilatanan ing kamatayan na linupig na ing kamatayan mi. Kapamilatan ing kayang pamanyubling mebye, sibli na ing biemi. Kambering sa blangkoro ring angeles karin banwa daralit mi, ing kekang ligaya, makyabe kami nga langtok ng babya kapuryan keka, at ngaming kakanta. Diyos kang mayupaya, mitno ya ing banwa, mitno ya ing yato, banwat yato mitmo, kingke kang ligaya, o sana, king kakatas-katas, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos ang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, mapaladya, ing daratang king lagi ning Ginoo. Banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya, banal, banal, banal ka Ginoo. Diyos kang mayupaya. Tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning bana, katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at kananye, iding kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis, pasibay ang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayot alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryoning kasalpantayanan, potang kakanan miya iting tinape. Potang minum kami kekang kamata ayan ke kami yang papasya ang gana Kingkekang ligaya ang ganaking datang ka. Inyangin igaganakan mi o yigpa ing kamatayan at pamanyubli ng mebyaning anak mo. Darawon mi yakeka iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ming pepalyarian mo kami, matang pang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban, may ganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawa na, at manyanayang pangasubling miye, at ding sablang meyangon na king biye, tanggapan mo sa king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburyan king kekabanan ning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alang-angga. Yan ni manalangin tangwit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. May sabang yung lagyo umu datang ke kami ing kayarian mo may pamintuan yang lu ketiking yatu
at king banwa, may pamintuan yung loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke eka, anting pamamata kuwani, karing mikasalak ke kami, emu ke ipa, isawul king tuks, nun na ikabus king maro. Ikabus mo kami yaw ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaw, paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalapantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuma na tiliya sana, kapilan man kaya kayo. At kekan timorin. Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawos, king apuna na ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming miglalang kapamila taniting pamangan ning Eucharistia, pinawi mo ing kaya kaming danop. Ing kamatayan na ning anak mo pagkaluban na kesanang kapanayan at patibaya na sana ing kaya kaming kasalpantayanan. Manano na sana ing pamanyubli ng mebye di na naking kapibabatan at tayra na keng papuntaking kaligtasan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Impong totoking misa po tayo pong 9:30 a.m. Ing ginuman at iliyak kaya kayo. At kekan timorin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misang Domingo de Ramos mayari ne, umen ako king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.